boleh bahagai kita, lakukan kita sama lain kita kamu kita. Dengan agawa, maka kita saja dengan bahasa. Dengan Yesus, orang anakku. Dengan Yesus kita kamu. Masuk. Karena kita saja kalau memang kenal sesuai Yesus. Ini borong kalau itu kita sekali kali kita ini mana punya kata-kata yang kata. Tahu kan ini merasa cinta. Tahu karena dengan kita kita. Ini oleh kita masa mana kita mempunyai orang cinta. Tahu kan ini borong borong. Akhirnya kita kalau orang tahu kita. Kaya tahu kita. Tahu kan. Karena ini ada yang tahu kita. Dan saat kita sini di suara pagkuras seperti sama kita dapatkan bisa kira itu. Kemudian kita melihat beliau dengan Yesus. Kapa
别人彼得前书的第4章11节上，叫神在凡事上因耶稣基督的荣耀，连来荣耀全部都是他，直到永远的。所以就算上，不论我到什么地方，那还得敬耶稣，敬耶稣的主啊，我们把的原来是我对的那个，因此你把另外一个敬拜安上，把这个敬拜安上。Yes.
tuloy-tuloy mo siguro sa sunod natin. Ini Lumiar 是今年2019年的第一个主日，新年快乐！新年快乐！感谢主，让我们在这样的日子里面，旧的过去，新的再来，使我们在主里面成为一个新造的人。Rahmat kita to wamang kita, wamang kita to masih mungkin isu sekarang kemudian kita bangun.是习在、尽在耶和华上帝。我们你拯救我们，使我们有生命，是你赦免了我们的罪，从岁首到年终，是你的慈爱看顾我们。一定你来嘛，你说阿吉，我哋今日阿吉你们来跟好吗？哈利路亚，我们你们感恩，谢谢你好吗？赞美你，在罗马尼亚，你也让我们一方面经历你的同在，
也充分体会你的恩典是够我们用的，好吗？我们在过去的1年当中，你的爱护活动能量好吗？我们ya Yesus kami beri perkenan, kami balaran untuk perkenan，让我们一件一件的把所有事情都按着神你的旨意去完成。谢谢你，好吗？应该你们说，一定他们在我们不足的地方、有限的地方，使我们完全，好吗？我们好，谢谢你，好吗？也祈求天父。他们好吗？从圣经里面，耶稣教导我们的所有事情，一定跟他能够更亲近你，让你在新的1年里面跟你建立起更亲密的关系，也不断的提醒我们，在听你的话语之后，能够付出行动来服侍你，好吗？更懂得用生命来爱你。荣耀你和委身于你，恳求圣灵也请你加添我们成为一个有爱的力量，好吗？使我们爱我们的弟兄，爱我们的家人，更爱我们周遭需要爱的弟兄姐妹。主啊，谢谢你，好吗？也恳求主你帮助我们能够活出神的美好，在新的1年。使我们能够懂得怎样数算在世的日子，好叫我们能够在你的里面长智慧。今天是我们的主日崇拜，也求主祝福我们所有的弟兄姐妹，给我们一颗爱主的心、敬畏主的心，预备好自己来到教会，更加的亲近你。并在崇拜前先审查自己，求主的宝血洁净我们一切在以而未献的罪，能以洁净的心来装饰到神的面前来。也求圣灵帮助我们的安全律师，使你的仆人从他口中说出来的话语，字字句句都带着圣灵的能力，使我们在座的每一位弟兄姐妹。针对每一个人的需要能够满足，让我们的心是空空的来，满满的回去。也求主纪念没有来到的弟兄姐妹，无论是生病的，或者是工作的，或者是在读书或其他无法来到神的面前来亲近你的，求主你一样的与他们同在，祝福他们一切都平安。主啊，我们将今天所有的崇拜再一次的来仰望在主你的手中，祈求主你的与你同在。谢谢你，耶稣，孩子祷告也是奉靠我主耶稣基督的圣名求，阿门。多伦的大国，多伦的大国。Mungkin meminta aku coba meminta, dan kita tuh下个礼拜1月13号的阿美语堂主日好，我们将到外去，主牧师也很好，我们也是会
是温太喜执事，我们把丁丁爱及吴秀雄执事，每招待爱及真灵会临敬拜的及甘约翰，每乌罗邦爱及叶嘉玲师母，投影店及林嘉欣应控的及林清郎，一波可能还不能的。那个在那边大多各团契的聚会，松年团契探访关怀主日会后，会长会有安排弟兄每个月不定期的聚会，妇女1月12号星期六晚上8点，灵修读经分享及家庭会长和马明德利。今年1楼的Sako耶利米团契一样，今年星期六晚上7点半，主题是尊重神。是安雅牧生江恩国马明克利，今年2楼有耶利米Sako。那个在那边当过家庭礼拜名单。今年罗马尼研究局，今年樟树路过罗马尼今年的地址我们行动，我们主理爱及李哈章长老，理事会爱及张进贤执事。今年3个月3个礼拜有祈祷会名单，你主理爱及阿春师，演唱爱及陈嘉玲姐妹你格兰诺是每周3的家庭礼拜的安排表，这个他不公开对大神早一点跟我们的干事打麻烦他跟你了多还要比较礼拜基金名单，不论呢基金是42094元你那不在个我来为阿米提的只是好嘛，在很多不比不只是你的你要你给你看，给你是多阿姨公。Saya wen mampu ada ini樟树教会什么kalau hanya saya katakan dari itu， 好。我们感谢上帝，我们还可以在这里继续的跟他亲近我们开展一切荣耀归给上帝。好，今天3个字在今天今天荣耀是健康奉献名单，原来所有的三个大民关心的大众今天支持我们教会这样的需要3个都上ini kalau厉害我们的请长职团契同工站起留步教会为了体恤同工们的辛劳备有餐系一起享用我们的那个长职还有团契的同工。下个多路下主日1月13号有长职同工的读书会，请长职们预备心。Kalau kita usai kata 我也要参与大地的读书会上来，我们欢迎你们加入我们一起学习神的事，神的话语这个是2019年度本会的会员和会，请各事工组的团契按组织事工会计预算格式尽快整理请各事工组团契可以用书面或者是电子档带给我们的干事收件日期2月1号或3号。今天3个月การโน้ต支笔消息在请为遇困境患难的家庭来代祷。Satu尤其是年长者大号，还有我们
神的感恩，在肢体上软弱的希望我们也能够为这样的事情来代祷，跟求主能够坚固信心，有力量胜过难处。杨安好，我们朱叶那一集杨金国、张茶牛，苏建龙、李修阳那一集周月霞、张荣昌、李公生、李内、许金宝、郑丰荣、王美妹、林素莹、胡秋花、郑周妹。范木贵、朱美妹、孙菊湖、邵正基、高先生、苏北玉无论大国无奈自己的热忱，神的感恩。给你神的一个本周的经文，我们读一遍愿颂赞给祭，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里真赐给我们。天上各样属灵的福气，以佛所说1章3节。好，把灯没打过，放在这个名单。这里一个说，这个是在这方，这个是在阿里巴巴上里什么是吧？Karena di Sako Sibata tulis ko asipan mo ng Tuhan. Sako Sibat ko ini pangsay atin mo ko sa kaji. Pinangan kita to nika ko mamalaya kita ko ni suarang no kawas sa pagpili Pinawian muna lumat satu kaci pinangan kita ini nika kami sulungnya kawas amin katakan pinawalan nina kapunila ulasaka kahanan kita nika kata mangano kawas isang Timur Moses meditasi 让神的荣耀得着称赞。我们恭请我们的牧师来分享。Assalamualaikum. Beliau sa sa kita na sinin ng umedito. Hai sa mga pulong di katanangay ang sa liko ray hai paling tahawi dia ayat pada ayaw din Oseng masih pernah kita na dia Pak Lohai saan hawi Pak Lohai itu sebab ini sepinanan dari ayat Kapa salikata kita usul mencerisai sisi bicara risau ni di episode kita ada bisa tapang asyid nanay apakah itu pi asyid mita nanay pi nanan mita hawid patungal tu tanang tapang tanan yo misalnya dia kita pi asyid ni apanza ajudan tapang mita hawid cuma pernah kita usahaan ni usahaan dai ko pak ini bikiritai atin episode Paulo kita nan salikata misalnya kita nak sai na tusa na tu hawi milia misalnya ashawi ka micubo tu kita na Paulo soal na bang mahapina kita ko sepak ini kira kita nan Paulo cok sama salikata kasaga ayo kita diharapkan masalah lain ko tapi pasipana di Paulo kita salikata dan inilah kita lau itu mikiri si polo tu dia episode hananai pasipana episode akiau kai nanai Kupitor na mo CSN hawi kakararima nana aluk taku bisa mangahay batsapaan
bisa kulinyo ay pasipan na ay patsipay asisi sa mga hay asisi tamunan nanay itinihan namin ni palosok ko wilaya pa na maliiya ho pasipan makuita mo lang tulo amyak sa grade tamana pasipan na grade ukiukay sa sipolo sa rikanta ito kira amapa na tulo ang sa sipolo itini ibiso akiukay pasipan na amibok kaya hakya Namun nagiro mikiri sipolo tuya ibiso hananay basta maay kung idiya akiukay nagiro amaraw-raw sipolo isang ranan makredo pat sa mga halumaay asingko saan matungtang dia palusok pantai pasayra si boy paspala palar do sarikakan piso akiukan itini kita sarikaka itini debak ia kurimal kita minukay kaluma ayo diawan kami asip itini gemah kalau kusapau atsepang itini isyo kusapau tusir milinga tanggal saya itini siwa kusapau sepat pulau Berbeza tusir saya kakak suku Cina sepanjang 19节到19节19章的41节。第二mahapinan saya kakak itira si polo apa mifukai padama mikre do sa opo no diviso akiukai kakak. Na yung atayra si polo itira pasibana akia makara lumitari na sempat si polo sa kakak mitariyo tuya niara ko idiya ho isong hananay mira kakata ni polo ya finalan nuya mitariyo kay tuya riya asutak sa kita sa polo kira na dusa atau sa katulo sa polo tara si polo mi pasibana mi kere isarana kapatiran ukiukay kay diviso anyaro sama pulo araw niya buka hawi mafana araw mitaya kahananay niya kinuman ito siyang hong sa tifang diviso ananay minganta malansa niya diviso akiukay kalito akiukay sa ikang pulo hindi ito ibig Bisa ayaw to pwede akiukay ibiso akiukay sa mga pulo so sika upi maanan upi kaliaan nga anay nga so itumudan tamina kaliaan tamina kunya kangko hanana ibiso akiukay Bada kilong sa ikang pulo. Ito yung kukarak na yung atarak niya ni kilong misalama hawi. Paaraw nyo na tayo amin na kiyami. Mahal ko niya ibiso kiyo kaya sa ikang pulo. Adi hay ko patirang do marsay itini do ilingi hananay. Upahukong sa hananay. Mada ujana ko hananay patyanay. Ayo umat na ito so ay atam daw ilang pasay atam daw ilang pakingay atam daw ilang dunya na din yasi ano na atam daw tara ito ami mamatayan tara ito mamaan inanam tara mamaan pagyanay sa kagamucho sa niya han luwapin rumah satu pulau Alumam betul-betul tidak kaya. Alumam betul-betul tidak hatsara. Alumam betul-betul tidak bisalama sarikata. Ibiso akiukan. Saya asyik saya Kristo kyo hadanay itira ko asingko sarikata. Malat sa ato kayo akiukan ibiso akiukan. Tira ko ta kay abyo nangra na imi ni semia hananay jadi ni takau kami kita tak kai fokong sana hananay jadi kai so kami tak kai acong kai chan sa hananay kami mapa tiring tira tak kai abio bodia balza tu kai tu akiukai punya kawas terang tak tahu na kau
第还有救主上很所谓的升职的上帝啊，故你亚若伊说，所以这个宗教的活动频繁，还有第二名亚若伊说这个第还我们什么马来kawas negara tak boleh tu tak tahu. Kau lihat, 50 yo asyik binatang kita tu divisok hari dunia bangsa sudah mai sakat selesai ajibang sakat 6 ajibang malah cin minta asyik hari pernah kita saling bertolong. 我是在巴西巴纳、尼泊罗、Tokyo Kai, maanang hadiah Miguan, Tokyo Kai, saan saling kakak. Ano mado to na巴西巴纳个kahaway kakak cha, walahas, aluman, kamu, tanah terkusipu namu saci polo sampai 50. 我是在我是把这里婆罗头丢开了你的手，我是在我是把这把巴拉你婆罗头新疆的你的手，啥哩看看？alam malah cim nama asik punya ni visok hanana afang saya susah. Bagaimana memalazai dari batin ini tu boleh payah hawe. Anu isakat tulo rubiat, anu isakat 5 rubiat, anu isakat 6 rubiat, jika Sako minta kami nanam wilayah kita tu pang selai sudas, sepak kecil dapat kita yang sampaikan. Setelah itu Pak Harau ni biasa di kapal pulau. Yang menjadi si pulau dia ibiso ada hau asal dapat hau dia apa pahapinan kita dan kecil dapat. Utana lu dabang, usakwan lu dabang, itira ama arau ibiso salikaka. Tu yang ikeren di pulau salikaka, itira. Daya lu kau hal taramadai saan. Sekatusa hai dengan azan saya pakai tu suan lu dabang, umucelai aswan dabang tak bakalui. Kamu tu ya Masamamana samia o samia masamamana aswar apa sipalo ni mana ya bitenggangai jamulan apa sipai singyoshi kesari kapang pulau sekatulo yung marah chin yung ita asip ni ifiso asol da pang hawe itira ama fana kumikrikai tu Sako Ujeloto, Chisuchi to, kalau Sako no campo, no mita. Tira amafana paano namin kere to lehai paano namin kere to Sako paano to dayal rani mga ay. Paano kaya amafana kita bisa tanam to 5. Kami ayaw tu ya sa mga hay paspaay pasmama na aswal sa ligaka. Ano mahacin ka mahasip ay sa katutsay at sa pangkamaksasaka ng at sa pangkikiso. Isa sa 50 ikira araw kita sa ligaka. Iba si pala ito so normalizado artinya yukai sa kata yung mapatirang ibu sa yukai ikur hawi at hay sa lipat ng sa kata nana makurat kokorin namo sa pulo apa isa nana mapangako apawatsay kundi ang ayay magkapahayay singgo Nanay, mararin ka mo ang asip, tuswal lapang saat. So, ano sa rin ka makulong, kundi kami, kundi hindi ako ang daw, o yang pi juan, hindi ako, kundi akirin.
Nang Italio kusalgaka asin aminan sa pulo. Pagkali patirang pulo ng akyogay pagkali ito adi hagman mas ayaway na rato ng asalifot ato maanan ta makuras kamo sana ato nanay ang mapala kamo ang pawasay pagkali ito nakayay arato ato sa pakisyon ng Uswa atau uswa apa? Ia itu dulu. Bagi para pasukan dan syarikat dunia di bisnis syarikat dia. Utang anda return. Utayar dapat hawi. Pahapinan minta asyikun dari bisnis. Ini di kalau paiteman do atau tiran minta utang dah paiteman do bersama syarikat atau polon nangra atau kiukai atau niarok. Soal dari pulau macam dengan mereka kah? Alu melahci dengan dia atayal hawi. Ikira pada arau kamu do sepalaman kamu saat. Ini ikira lumita, ini parut lumita, ini kiukai lumita, ini niaro lumita saat. Sekatu sah hawi, soklin tu. Yung tanan tama takusin ko lumita mitor tutabang hawi pafama kita salikaka at yung hayat ma isayaw lumita abuntay at pikaraan lu palabuay kita na naman yung isayaw ka mo niya kaya salifot ang mga abuntay hawi ano yo saya ko ano yo bisa icara kamu aminan to so tapang hay ira ka tanang mako sa tapang kita na sa ikaw ko yo pagka-araw kamu niya ataakay abunta sa lifot hawi itira mo fana ka mo pasipana mako sa tapang sa ka Saya bakal nutirengan hacian utang-daw. Saya bakal itu utser utang-daw. Saya bakal itu mandengan utang-daw. Nanay pasasiuran kami ini tapaman. Kaya mata na mga itira ka magpaka-araw. Kung masamaal pa si panak makul. Kung mo masamaal ko papalunso makul kamudan. Sa kutapang sa ka kana. Nakatulo pagpala paspanan ito pakai ibiso hawi ukium kaya halala hawi pirag lumasa mama dan abuntay saan utang kaway ito lupay suay ito ulim sa saralisay utang tao ito uparus lulumak lumitan ito at hindi kataya lumikasalingan ka pinanaman dan baputal. Adi hai ko buntay saan. Nanay malarin kamo sa isang pinanam siyesan, amiduor siyesan, atau midugo siyesan, atau bisarujot kamo pinanam ni asol tapang sa tay tira malansay ko para sa mo. Ka magkurasay kung tapang kamuta tanong kahit musiko na maaming kasi na maaming pawatsay tayo tira malupit kuya pasalinan ang itakwanan sa sipulong sa likaka hindi yung minanang iviso ang naday akang sa asuta yung plong Sensaka suara sa simbolo itu disebut bersambau atau sistem pasien pemikirkan dan sika misikaya sima juga aculo dan disebut bersambau usia hal saya kira lai kor wah makan ni tak boleh termaan lo kawasan yumalaya nampiya termanai aswal dapat celai aswal dapat hawi yo Mariam dam ne kakaraya balikulun kadramanay atanang mutapang hawi yo tanang atak do kusigo damo ayal mas mamanay demak hawi itira
Abi Ahmad, kamu na ipalutsok na mo ang pasagat utara mana ya Ahmad. Lukawas saan? Bakali tu Ahmad utang-utang sa kaka. Mabakil Ahmad tu dengan dapat. Ini kesempatan untuk saya juga mengarang kita sekarang asyik tu dengan sekat kita tak besar sekat besar bau kecil misalkan saya acibang hawi ini sekat 6 atau share ini besar bau atau share ini sempat besar bau atau share pak arang dan dulu saya kata sebab pak Ices di pulau di tanah hal sebut ini akan tahu 很重要那有那个那头很重要saat dulu apa aja dengan saya kata kan saat wah mungkin kita tu nikah teramaan kawasan saya kata tahu minta tolong minta Muhammad dari anda bang hawe dia asyik saya pada suka saya kata Nana mapakil, mapasakat kung ang ano dabang. Hindi mapahmad kung ang ano dabang saan. Hindi pasukan ito pinasang ito. Sa suga, nanay, ito jasin, o ay sa hasyang tawag siya. Semua perlu yo pernah kita masyarakat itu karena naik Ahmad di tahun sebelumnya ayam apa pakir masyarakat tidak menggunakan apa saya pakai komputer diminta saya pakai hatwa tangan rumahku saya pakai masa naik atam tahu kita saya kata tapi dengan asyik saya Tapi ang dalam sudah ada di kita dengan guru mengira apa boleh ai kita tak malangnya kita tahu ina mafanga kita tahu Ahmad pacakan tahu dipaktir kita menai angangan apa sedangkan ini apa arah minta pilih yang dapat kita nan Limaan, lagi kalau mapira kita serikan ka, suama, lagi kalau pasukin kita siyesan, lagi kalau kaperak dan wilayah nanay yesau, umuraraway, usiraraway kapo atam tau, nanay patay mo teramanay lemes, lumiso, ikapatsagan yung sa ajusika, kami kurat tu rarau subin batu. Kita sering kata, yo mafanak dah bisa siur, bisa ayau datang, tak makir yang datang kita sering kata. Yo suai ini bisa sempat saya sekali 5 atau siur. Anda kira ayaw mo juga sangat sekali mahal untuk kawas dipilih kita anan mo sebab sayaw kita anan kasi Kristo palano nira na makuras kita sa awakay to paturuhan nira raraw kita maulah gawas daanan saka pagkanian nira di GPS Kristo ando di palawawa tanan kuni sa halakaan nira kuni o saka
alibahag nindra saan. Ini saya kasih sa kalima ako sa kausuan ito. Hindi maaraw nila kaya lantaway hangsa ilansa. 也拣选别人神来神个干，我们别人的帮kita akan tahu nana yang akurat kamu awal itu atau Quran dua mana kita sakit kata iman ada amal wawa kita pang kita mampu Ratsai atau awal itu atau Quran saat kita nak pasir tanah. Akan dipilih betapa kita serikat bahwa anugerah kita ini ada bakal kahmakan kemam satu kita nak belum Kalau nak tahu, kita benar dalam tahu kita. Kita ira musuh rumah kita lupa jauh kita. Kita harus bawa menghormati kita uang saat. Kita harus bawa menghormati upaya awal menghormati kita saat berkunjung. Kita menaik dalam kebiasaan. Ini hawi makaram kita makuraza yang saya kata. Nak diburu punya ada. Kerja binana itu binana itu kira itu si fungsi ciolo saya kata. Binana kalau makuraza kita nana makuraza kozo. Nana makorozai ko tira nchi unika ngaka besar dari ciasa saat. Saya kata itu macam nasi kakak pakai di rumah yes paling kurang sekitar. Maaf dia makuran saya awal kita Quran atau Quran saya kata. Betul kan? Jadi percaya di siapa kami市场中国市场市场有戏子可以让你大家看，对不对？人家那个这个一个水果给你们来给这个一个什么来干呢？你比了一大啥前面在，你这个kita harus sekarang dia yang nak halai hal. Itu kerana dia menahayal fakwan dari kita terus kami usah kita misalkan kita punya hak kita kami lalu saya dituntut sekali kalau saya tahu apa saat perasa tak ya sekali bersinar kami dipilih saat saya nahulai maka bahaya dan misalkan kita Makuran saya awal kata saya soalan maka bahaya saya kata bahaya tu bilang taman kita saya waktu soalan itu teransa kita patulan kita tuan anirai ho ni kau ya nak soalan tu taman hina makuran kita kamu mapol pasokin kita atau kata awal kita turuan makita wanan saan Saat akan concern kirim dasar kata. Pakai ini lalu mak yes betul saat. Pakai ini tu bi papanak dan tak terus menurut faham saya. Faham saya tengok. Kemelah cikgu apa yang kita Kapag dipaktir ang tufang sa atingo hawita
araw na kita utaran sa ay atam daw kita sa riyaka. Sa lima ay atam daw kita sa riyaka. Tamang kita ayaw ni yes. Ami lungod na kuraceng kapo saw-sawang kuraraw mako. Tama malamut selai belajar kisah amamut mutser. Kira apakah araw nau itu mahana yang tanggal aku sakit akan dapat segera. Bahkan itu mutser atau tayang pang saya adimu. Nanti ubah segera. Saya ngajaran muda saya lalu kami rasakan saya. Dengan pengahalu ni Yesus ni atau mana syariat ni kita nak. Sebab mana araw kita saringan ka utaran sa ayat tanda kita. Usara 5 ayat tanda kita saringan ka. Jadi umpama dia di tok manai ada awal ko tinggi kami. Pandang saan ke daw ya tinggi awal ko tok man sa kami. Bikin kita tu ay iso ka yusuko iso ka soti to sa kami. Ang ira ka soti to luspa hay. Masama. Ano tu man sa nila tu soti to luspa hay. Mahapi ng minagami. Aya. Ira bulan, ira kufawahan. Bila ko bifalahan afinsyo sa kita. Wala di paputar kami. Lumakan kita untuk mahal saan. Betawag ya falso. Bila kami nana ya falso minta. Ang ira ko niya soti daw aya ngaay sa kurakan, ngaay sa pag-awas bago sa kami. Saan? Ya, maksudnya ayaw ukabah si Oseng terjadi apataan bersama. Itu awal lu dan saya kata pataan kata shifu cuman bina就是马虎那个方向。तो mana anu pakai tupai kami, saya faham ya tinggi anak tupai kami, tupai Kienkan hal kopi, pinang berkono saat. Kata, anu saat kalau itu bangsa dulu, takdir kita nan saya tak pernah meminta. Apa aku ucap saya kata. Kira maan, nanai biasa biasa, nanai ini kita tu bangsa yang apa tu kita saksikan. Ini kita sebenarnya di pulau nane mahal udah namo ini kiukai. Kalau bawa saya tu lahir bangsa ngangan utama. Kamu Muhammad jira saat saya Muhammad kita sedang arahan baulah kutamza maaf. Antara jauh atau hari kota ayat atau amamarok, bahwa ulah kita menjawab ayat amarok, Allah mereka bahawa Tuhan hayo niwang, Tuhan hayo bisa kita pakai kita saling kata. Lalu saya syukai hayo Ismail syukai itu semua macam memasabak bagi ayat kita. Tu bisu, minta biar tu bisu, utapang dunia rakyat ni, wah. Tak bahala, anu kita di palohan nangra. Utang buang cipisinga, cita tangalai sa kita icarana. Now, mahapinan tang araw isingra. Saan? Ikaw rin, saya hal pas parang ipulo na naman para kami Sako ner. Ira, tumangyat naman pipaktak utang daw. Saan? Ikaw rin, masa mana ada tahu kamu satu pulau ya uska isa kata anu patlatsai karena tadi hai sirana tandang kamu satu pulau saya kata itu ada mana sih pulau hansai citandang hai sirana saya wah kasih singra ini yang nak ai kutayan dengan saya kata
或者说我是成为罪魁，罪人的罪魁是根本。Sepuluh apa sekarang Kapa? Ada pemahaman kita Gereja Yesus biringi itu nak apa cuma kira apa arah dan tahu. Usung ni ina yung ako siya. Usung ni dan kita order usung ni na akawat saan. Betul soal pulau di rumah di timur satu saat timur satu saat sepang usaha pulau kira selesai usia tan saya dikasih si pulau pas sekarang hilangan Mahasa ini biasa notan tahu mati ni ayah alat ihai atau mak dikurang tu tirang malah tanah maanai alusitan cindra nah hani unikritan cindra malah cipucai segataya tabang ningra di masama naya nak ayai agama saat 50 saat makurang saya saya makurang dapat dikahawin maka saya kalah situ kaya saya pakai Arab santau urang saya dengan bersama mana kata yang sorry kakak saya kira apakah Arab tentang tayang kita nampak semua dalam mana anangan apa sebelum diterima Arab kita sekarang terus ini satu-satu bangsa, satu-satu usia karena itu. Dalam mana tayang dapat kita sangkakan isu kampung. Dalam mana tayang dapat kita. Ada ini satu-satu bangsa, satu-satu usia. Mantu di pada ayau mukawas yo Bisanga sehingga itu kekal politik pilih keadaan pala tamtawan hingga kataya ini kalah saya kita naci Kristo betul tu no masa mama anai agama ko na palusuan kawas urasakan kami sa ayaw si Paulus si Kristoan ko tapi hamad ko ika kalamaan kawasan ila ka cie kana salingan ka aku nama tu api pare kasih aku seperti yang pansah saya kata makku cie kana cuma pihak cie sekarang Kalau pakai ini minta nanti kan di Pulau Hawaii Usila dan sebagainya, yang dia ada ya serta pakai ini dirapan ican, jadi mau ican, cai sannya me, jadi ucap anu miliar satu umat kita miliar satu ini kita kaya me, bahkan kita bimbang pakai untuk holir Malai diminta pihak caisan dua mak kita diminta iminira ican kakak canggih dari kakak tidak ini一个人一定我变好他是叫做德基是成的基业在他变让谁kakak rumah比开销比翻译翻译做好Matiap
pertama ini amis soal jadi amis maaf hanya ini ini pilihan kita saling kakak pilihan lapang kita pilihan lapang kita saling kakak hal ini bolong unun nuama ay ayay asa papri minta asira na papalaya minta mapo babul apo papalaya na kumasa mama na sa palaban dia kita saling kakak uni ko kaya imi 不同的版本有不同的翻译西边的和本是翻成借或者成借或者业可是，在其他的翻译的版本，比如说现在中译本或者英文的版本，如果没有去读，我们就发现那个借或者才叫做被拣选。看这里，这ini sekarang ini kita ambil satu saja kita. Nah itu, utara mana ataya di depan kita. Mana ya di utara mana ayai. Sebab ini dapat kita cari 50. Berarti ini sangat besar，我们会读到，将来会分享到这个部分，很多是阿兹邦，有时候才搞不懂很多些，而且第二天呢，misangaan, misangaan kita anak kawas. Pakaian lo kawas ni kawas cai ta Kristo ni sapa Allah kita anan do sakang ayau no semak ni sahalakaan do no kawas kunini ini ya aja do teman-teman tademakan kita saat 50 kita manai ajo kita bangsa saudara utara manai ataya utapang kita saudara yung mapilih diri kita 他将他说，因为被拣选了，被上帝拣选，我们就成为王子跟公主了。所以我们所有的我们的福气，前面第3节其实刚才有读过啊，我们知道我们读的第3节是说，我们会接受那个属灵的福气，在前面读了读信。Ya bolong sila tapang sa palang malaya na mapulong saan? No. Mapilih kung tapang kita sa nagka. Malah karamanay mamatayan nyakka ka mapulong.其实为什么保罗在以弗所书2章第10节pahapinan kita sa nagka? Utayan tinahkal tabang kita umisangaan pilihan tabang kita sa ligaka ukahamakan tabang kita sa ligaka pasanga mapilih nila kita wajib buangkau kita sa ligaka baka araw kita ako kung siyang dicingra saat buangkau kita sa ligaka bila kami harapkan yo bahkan tayal dapat dikirim dahawin apa hamag cingra man kami harapkan kita sa Tuhan masama anay atayal masama anay at santo para tahun ini tatalangay ang saan sa libo dahil po sa ini ang nalihay sa hawak na 我们在今年是要更温柔，还是更残暴？更有智慧，还是更愚蠢？我们是更愿意靠神，还是更远离神？我们更愿意像个基督徒，还是更像一个非信主的人一样？Sa liburan ni hay katerangan ng San Camilo.
Kemudian seperti ini maksudnya kemudian seperti ini betapa kemudian sebab tapi pala di puluh kita sari 50 masa mana atam tahu kita malah si ai hau malah jual ai hau usulnya malah jual ai hau malah hisu ai hau usulnya malah hisu ai hau malah sarikan ai malah ina usulnya malah ina Mari saling kita hau. Sebelum yo pasok oleh kita utaya utapa kita jadi hakal, amin. Itulah pakai arau kita. Bila satai kita biasa, beringa itu patut biasa kita. Utara mana yang ataya utapa kita sergakan. Tak kira pakai arau utang jauh. Pacakat, kahmat, pacakat, ciesan, baktil pengalan minggra. Yo, kereta tu kiokai, yo, bisa asal kita bisa sulimat, bukan tu, parut minta, yo, marai. Minta matayaran di katayaran kita. Yo, malah bidang finalan kita. Maayay kita tayar kita pangkau. Yung mapanahay kita itahmag tuwama kita haw. Tolong ini sangat say Jepang sangat cai, dan sangat cai bersih dan besar sebab bersapau bersih. Misalnya liau cipolo apa sih pernah kita namai, apa Ahmad tu kalamaan, nangan kapang saan, aja hai pak ini rasa jangka. Saya tak pakai makmin dan nak usaha juga ini usaha. Katakan, alin sa下个礼拜，matatuin kita punya kasih sili untuk拜妹，我们会发现一件很有趣的事情，大家搞慢，每一段经文都会讲2次，对不对？有对，为什么上有那个形式力？1到14节的以弗所书，欧森会讲2次，第2章也是如此。刻意，因为上帝的话太奇妙，太有能力，不得不要把他的说的明白。马来亚kita kemafana ya kutanang kita ya kufana kita great keukai great parut kita kira ko sel kita am syayat masamana salifat kita Aku bersama naik penundai dialog kata pakai ini suara tanam kita sampai kata oleh mana tanam mana sebalamat cukup tahu下礼拜再分享。还有ini di Ahmad kita betapa berkata Masa Ahmad latih我们要请刚才棉花长老刘一妹长老的这一组带领我们唱的第3首诗歌《大恩你让基受的灾难》。请惠美执事可以翻到在敬拜赞美的第3首诗歌。请问有吗？第3首，谢谢。Tolong kita bangsa bahasa. Beri kita saya waktu.
belum yung mas ring kita bawas wawa kawa siya sa hali belum dan hal ini kita pun pasangan takdir paham mana kapang kasih wah makan minta sinra kata orang minta sinra yung mata tutup kata orang minta yung mata tutup itu orang minta hawin belum saya memakdir dengan kapang sahaja hal kita pasangan di kapang sahaja常所说的当我们愿意尊主为大尊荣上帝的时候，跟随他的每一个基督徒都会被尊荣。这是圣经告诉我们的。Pasti pernah kita panggilan, kalau kita ngobrol, masa mana tayo dapat panggilan. Kalau hari kerjaan, tahan dulu kita bisa kerja. Tapano bisa ini alam isu apa taya aku terima ini giumai ini Paulo kita ini Naulan kami tapano ada hal apa apa kami ngata bisa nak biringin kalau pasuk bisu Arab atau Akhir bahkan Tuhan Yesuhan kita ambil tulen sarikata terima dia polo kita apik hak banyak hak tolong kita因为在耶稣基督里面你赐给我宝贵的身份因为天父你让我们成为你的儿女天父你让我们成为我们帮助我们成为圣洁虽然我的生命也许很不像你，虽然我们还有很多的缺乏，很多的不完全，可是我们相信圣灵要在我们的缺乏和有限的生命当中来工作，只等到我们像你。这亲爱的天父，我们要谢谢你，因耶稣基督的救恩，我们的过犯就得以赦免。天父上帝，我承认过去在你面前有得罪的亏欠的地方。我们真的是要恳求耶稣你的宝血再次洗净我们，用你的宝血遮盖我们，使我们可以从罪恶的捆绑当中得以被大大的释放。我们心里就得到释放。
感谢，感恩主神父耶稣，神父感谢你，在去年的1年当中保守看顾，让我们能够继续在新的1年当中继续来用我们能够平平安安的来到你的圣座前，继续的来敬拜赞美你。主，谢谢你这样的恩待我们。主，谢谢你的救赎，能够让我们成为神的儿女。主，谢谢你，你看我们为宝贝，成为你属天的基业。主，我们感谢你，我们成为正好你属天的子民。谢谢主。主啊，我们今天早晨来到你的圣座前，继续来聆听你的话语，继续的来敬拜赞美你。主啊，也求神继续保守我们，在新的1年当中，能够更活出神你要我们成为在你面前最好的神的儿女的样式。主，谢谢你今天姐妹弟兄的奉献，也求主悦纳，也求主继续的保守我们，在我们的无论是在我们的家庭，在我们的工作职场，求主继续的带领保守。谢谢主，我们将这一切荣耀都归给你。谢谢主，祷告奉耶稣的名求，阿门。Sanikurai pakai sa mga ng Teo kanina isang suso ilan tapo ng pusat isang program Oseng kanan sa kanan sa hawi yung mga hot biya yung anan ika hot sa ika ano away ng yang ay mako mga papel at sino ang apiyaw ito mako sa hawi at data ala asas na yung sa ika在都上好一应该不是在三家刚每当月姐妹我啦现在感染刚不得还
台湾这样咱各个马来西亚程度，那么拉的kita ada sedekah, dan terima kasih soalnya ini ikut自由取用的把它安排了，它的进步就是毕竟是如果我们还愿意在取用那个阅历的话，2019年的阅历，教会其实还有一些不里面哪两件事都没有问题，自己的家乡里面这个也很好。另外一个是我们当中有姐妹，她非常的爱主，并且因为来认同我的教会中，带有一些的这些的物品包括可以自由的取用，但我可以到那个招待所那边来取用，可以吗？特别是家里到办公室去拿那个录的干事，他知道这件事情，那个乐器会在那个物品，可以吗？谢谢。新放了吗？已经在招待桌上面，好，大家不自由取用，谢谢。这档期有没有报告？harap niya hanya tidak saya saan maratong da ang mga kwento tayo sa pagkakas. Pagtanah niya sa pagkamin ang karakter yung ano sa mga anita function sa pulo. Ang sega na ay po awas ng iso pagkakataw ng matulasanan ang matang ko awas na ko ang tangasa matang matira-kira saka tarta na ani yung maayo sa reklanta niya ko ramon nila sibijimen saka at na ay na ani kita sa ino hayan kita angway kita to at inay ruray mo sa reklanta niya kautian saka isoaw ko nila na araw sila ang uswa saka kaya ko sa nila akhirnya anjima sa to mga pera sa kita sa suruh kita to adalah maruraya itu kita at mararumay rambut nila uswa sisi dengan saya kakak kamu makasai pada kata akan mako puto nunamo masangat to dirato kungangan dapat sani maharo na mabuat kungan sa kumato sang kamu ri maharo to anu matupato na tato ko di suminunya tutudato nganga nunamo dirato ri madadat sa hanu kamu ulang pasay sa pase maharo to puto masangat to dirato pinhaw na kungan nunamo puto hau sa may kuto pa sa kuto numato di kapanan taray. Membuat kita masyarakat perolehan macam
时候，我要请弟兄姐妹，我们就为着自己待会在敬拜里面能够将自己完全的献上，求神能够帮助我们的担忧，因为这个时候我们要来到这个得胜，还有神与我们同在的敬拜里面，我们要对待自己，还有他其他的来主持人的赞美他，就单单的为这件事情来祷告，为这单纯的心献上给神来祷告，我们一起用生命来祷告。
主啊，没有人可以与你相比，因为你是那喜乐的神。阿们。我们一同来再来分享。我们可以大声的来高唱，我们可以大声的来敬拜。为着新的一年的自己来祷告。我们在新的一年会有更多新的计划，我们也将神放在我们计划当中。